laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imami alawwalina wal akhirin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi wa ittaba'a sunnatahu ila yawmiddin. Ma'ashara al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴereji makko e nema makko e ɓural e teddungal ko o moƴƴi e meɗen, o nemini en, o teddini en, o hertini en, o hertinani en teddule, o waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe, o waɗi en julɓe, o waɗi en jeyaɓe moftanelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi tawata limore nden wawata andude no ɗi foti. nema ɓurɗo mawnude on ko Allah neminta jiyaɗo mum on ko fewnugol mo waɗa mo julɗo, waɗa mo moƴƴuɗo, waɗa mo hulowo Allah. ko ɗum ɗaɓɓa ka hoore leydi ɗo, peewal, kulol Allah, moƴƴugol. en yetti Allah e ɗi nemaji makko, eɗen haani mo jarnude, hara wona ko faɗoɗen kon tun wowluɗen fii muɗum, andutuɗen. neɗɗo no heewi yejjutugol ko heɓi kon, yeynira ko faɗi kon. no fanɗi mo landotoɗa ene no marsude o inna hiihi, golle ɗen no yahude hiihi, no fanɗi ko heewi kon koygol on tino junde ɗo doga ɗo do, ko tuma ɗum ɗon ɗuytoyi on tinna rowani haɗe tinda rowani hari, fayde koko feƴƴi kon ko ɗum anditete, ko fewndi kon haray no suuɗa. en torki Allah yo Allah juule e onelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mo nuli e meɗen sabu yurmede, suɓaɗo, suuta, kohojo, giɗo Allah, mo o neliri giggol e hoolare. o neli, o jonni mo diina yurmede, diina peewal. en torki Allah yo Allah juulo e makko, yo Allah juulo e sahaba makko ɓe fof, o juula kadi e kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kam watti batteji maɓɓe ɗin. Allah taw hara ko kan diina ɗon jokkuɗen, allahumma amin. haray fi badi'ati l-bad'i, ka fuɗɗode haray mi jarni, mi weltanike mawɓe labe ɗeppere e sukaɓe muɗum, duhiɓe e suddiɓe, sewɓe e mawɓe, waɗugol ɗe golle ɗo, moɓindirgol o jama ɗo fof fi Allah, fi yewtugol fi diina makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. mi weltanike ɓe, mi jarniɓe. o association ɗo yo Allah waɗu barki e makko, Allah waɗa barki e golleji maɓɓe ɗin, waɗa ɓe sabu ha ɓantal ngal ɓurani ka meɗen, jalbeni ndin ɓurani, diina kan heɓa doole, jokkere enɗan nden ɓeydo, ɓutto on ɓeydo. ɓe jarni weltani musidal ngal fof, wonɓe nder e wonɓe yaasi, karamokoɓe e taalibaɓe e mawɓe e sewɓe, duhiɓe e suddiɓe fof. torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan en barki men kin, ɓeydana en jawdi men ndin, ɓeydana en teddungal men ngal, ɓeydana en limanu men on, ɓeydana en kulol Allah, ɓeydana en moƴƴereji ɗi marɗen ɗin fof, ɗi en heɓal ɗin kadi okkora en ɗi, danda en boneji ɗin fof, kala kadi iwri ɗo ko fi kulol Allah. Allah subhanahu wa ta'ala no yewti fi kulol Allah e nder deftere Allah nden ko yaata nokkeli 250 e goɗɗum. attaqwa, ittaqullah, almuttaqun, ngol konngol ɗon taqwa fi kulol Allah
Allah no filliti ɗum nokkeli buyi e noneji façon no arab wowlirta non fof nokkeli goo ko mantugol huloɓe Allah ɓen nokkeli goo ko andingol baraji ko woni e kulol Allah kon nokkeli goo ko andingol wonde mo huli Allah o heɓay newende o heɓay ɓuttu o heɓay yaajende Allah yiɗaymo haray himo wondi Allah e noneji ko tawata neɗɗo no haton jini hakkude mum e Allah kon fuu ka Allah yewti fi kulol makko ngol ɗon haray ɗum no nder ton kono woni kulol Allah imamul hasan al-basri kanko o wi ko woni kulol Allah an ta'buda allaha ala ma yuhibbuhu Allah wa an tuti'a rasulallahi fima amara wa an tajtaniba amma naha anhu wa zajara wa an la ta'buda allaha illa bima shara'a aw bilafdin qaribi min hadha ko woni kulol Allah ko rewirgol Allah no Allah yamiri non ɗofto nelaɗo Allah on e ko nelaɗo on yamiri kon fof on tigi waɗa no yaminira non kadi fodde taaga on na an eɓɓata Allah no andi beru ka marɗa taaga ɗon ko woni yeeso ton kon ko a taagana kon Allah fawama e woɗɗitagol ko nelaɗo haɗi kon ko Allah e nelaɗo haɗi kon woɗɗito woɗo togana wonki mum kin hara on tigi rewirali Allah sina ko Allah lawɗiniri yamiri yo rewire aslu taqwa min alwiqaya ngol konngol taqwa kongol itta ko e heedode wirdallo hiwgol e honno wi'ete sakkagol waɗugol heedode hakkunde muɗum e ko yeddirte Allah ko waɗa heedode hakkunde muɗum e yiite ngen ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam himo maaki nokkugo fattaqullaha walaw bi shiqqi tamra aw fattaqu nnara walaw bi shiqqi tamra rentore yiite ngen waɗe heedode hakkunde mon e naatugol yiite waɗugol ko moƴƴi waɗa sadaka haysi ko seeɗa haysi ko gokkutunni si a waɗi kunɗon tawi ko waɗirɗa kun ko fi Allah faandorɗa yo Allah dandire kunɗo naatugol yiite yo Allah waɗu kunɗo sabu a naatugol aljanna haray hiya etade fi no daɗira yiite no naata ka aljanna Allah subhanahu wa taala wona wondema himo mari ko mari kon no lelli haray mo faala yen waɗan mo buyi na buyi on ɓuri mo hittude wano ko tawata kono o faalira non waɗira hittirimo bi mana laysa fagat bil kammi innama huwa bil kayfi kulol Allah ngol Allah no yamiri ɗum enen julɓe ɓen no mi inniri noon e nokkeli heewndi ka deftere makko bal o yamiri ɗum nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ya ayyuha nnabiyu ttaqillah ko an yo annabijo hulu Allah ko ɗum ɗo woni wasiye mo o wasino attinoɓe ɓen kadi ala e mofte feƴƴuɗe so wona Allah yamiri ɓen ɗon yo ɓe hul Allah wala gadi wassayna alladina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah min wasiyike min yamiri okkanoɓe defte attinoɓe on ɓen onon kadi min watti on ɗon min yamiri on yo hul Allah
sendari o zamanu men ɗo en taway no jeya e ko lelliri en fewndo ɗo ko hato jinɗen e mum ko tawata ngurdan julɗo ɗam wawata fewude ɗam male ɗam wonda e ɓuttu ɗam wonda e teddungal ɗam wonda e ko Allah yiɗi yarli no jeya e muɗum kulol Allah أصبحت التقوى في الغالب المظهر التمني الأماني الأقوال ko heewi kon hande e o zaman mo wonɗen ɗo ko wi'ete kulol Allah kon wonti tun hollori wonti ka haala wonti yela e yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen hande ko non wayi kono jawhar on tigi tigi ko wi'ete kulol Allah ko hulowo Allah ko ɗaɓɓira kon hulowo Allah no wa'ata non a taway ko seeɗaɓe ni yi'ata no jogii ɗum awde Allah ndi non mulata haray no woodi kono si tawi en ndaari enen no wawɗen non hande o zamanu men ɗo e lawɓe ɓen no wa'uno non en taway no sirti Allah subhanahu wa ta'ala o wi en o ewnike en ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullaha ittaqullaha waddi nokkeeri ɗiɗi wattaqullaha inna allaha khabirum bima ta'malun Allah ewni en onon julɓe o noddiri en inde limanu inde ɓurde teddude ɓurde handude e noddireede julɗo ko onon yo gomɗinɓe onon yo hooliɓe Allah onon yo hooliɓe nulaaɗo Allah hule Allah ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe o addi noon yamirono e hoore ko en gomɗinɓe o wi ittaqullaha hule Allah si goɗɗo e men fewtijo goɗɗo hulu Allah seytinay ka o seytinta o seytinay kere mi hula Allah kere a ɓuran hulde Allah kere ko honɗum honno yiruɗami ay no annda do si goɗɗo yirama ko boni haray ko kulol Allah ngol manki ko ɗum wasi a wi'ay koni hulu Allah ko honno yiɗami ɗo waɗi honno mi bonni baynama kana الرعيل الأول إذا قيل لهم اتق الله تقع هذه الكلمة في صميم القلب وتؤثر فيه وتفعل فيه أفاعيل ويفكر مليا هل هو من المتقين في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته وفي آدابه attinoɓe lawɓe ɓen moƴƴuɓe feƴƴinoɓe ɓen si goɗɗo wi'ino goɗɗo e maɓɓe hulu Allah on tigi diwnay o maaba o aana taw si mbiɗo huli Allah o miijito taw si himo huli Allah ka finde makko taw si himo huli Allah ka dewe makko taw si himo huli Allah ka gollondire makko taw si himo huli Allah ka jikkuji makko taw si himo huli Allah ka neediji makko o revisay ngurdam makko ɗam fof o ndaara si tawi kulol Allah ngol no nder ton wona seytinalngol wowlu ɗon Allah subhanahu wa ta'ala wi onon gomɗinɓe hule Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadi yo wonki ki ndaaru ko honɗum ki hikkini yeeso jango goto emen fof yo jooɗo miijito o hasba hoore makko kanko tigi o dartana hoore makko ɓay
ko yimɓe ɓen woni anda ko wonɗa gerde kon kono an hiɗa andi ko wonɗa gerde. Yo on tigi ndaaru ko honɗum on tigi woni e waɗude fii yeeso ɓay ko accira ɓaawo ga kon haray ko acciraɓe ɓaawo ga ɓen jeeyi, ko accira ɓaawo kon ko acciraɓe ɓaawo ɓen jeeyi. An yahuɗo yeeso on koko heedinoɗa yeeso kon ko ɗum tawoyta. Wonki be wonki neɗɗo wo neɗɗo yo ndaaru ko honɗum o woni e waɗude fii janngo o aljanna ɗum naa ni tun heɓorta. Wallahi golle ɗen tun naadata aljanna. laaɗo ma kanin ɗum hay gooto nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o maaki hay gooto golle mum ɗen tun yonata coggu aljanna. ɓe wi hay an nelaɗo o inni hay min illa an yataghammadani allahu fi wasi rahmatihi, so wonara allah untan e yurmede mum yaajune nden. kono noon aljanna heɓata ko si wona on tigi gollu. be on tigi golla golle honde golle moƴƴe. inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. ɓe gomɗinɓe golli golleji moƴƴi aljanna on wonaniɓe werde. mo be yo ndaaru ko honɗum on tigi woni e waɗude janngo fii yo o naato aljanna, fii yo o daɗu yiite, fii yo heɓu wela e allah ka hoore leydi ɗo. ko honɗum on tigi woni e etade. ɓay piiji ɗi faalɗen ɗin fof a wakkilantodi faalaɓe laamu ɓen no etade rewa reweteɗen fof fii yo ɓe heɓu ko ɓe faala kon laamu. faalaɓe jawdi ɓen no wakkilaade rewa reweteɗen fof, embouteillage hatta ɓe yaha, ndiyan hatta ɓe yaha, sonja hatta ɓe yaha. siko sonnajo on tigi faala jamude ɗum kadi o wakkiloto. mo be ko faala kon o etoto o rewa laawi ka ɗum rewanteɗon fii yo heɓo. jon noon aljanna on hiya ghayatul ghayat wa aghla al matlubati. aljanna on woni hattirde e kala ko ɗaɓɓa, ɓuri hittude e kala ko heɓete. ko honɗum mo be e meɗen woni e etorde fii yo heɓu aljanna. yen andi aljanna on allah yeeyum. inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. allah yeeyondiri e julɓe ɓen aljanna wonde yo ɓe ittu wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen ɓe wara ɓe ware ɓe heɓa aljanna allah on. allah fodi ɗum ɗo ko fodore nde firtatake. ko be on tigi wakkilo be o waɗa. ɓe jooɗiɓe tumbidiri juuɗe inni allah ko moƴƴo. allah tagiraali en fii lettugol en. no woodi ɗo ko allah letta. tawa ɓe ala e wadde sabu ko ɓe naatira aljanna. ɓeɗo ɓe ɗayni hoore maɓɓe. addinu laysa bittahalli wala bittamanni walakin ma wagara fi lqalbi wa saddaqathu ljawarih. diina wona yelagol tun menen ɗo alhamdulillahi en ɗo min yetti allah minen ɗo ko ni e ni. ko be ɗum fuɗa ka ɓernde maɗa yi'o kadi ka tere. si diina kam woni ka ɓernde ko be ka yaltita be on tigi golla. wiigol tun diina ka ɓernde fanka ko harmi kon on tigi accata, ko yamira kon fayda o waɗata. oyna mo jogii diina, diina ka ɓernde wona diina woni toon, ko goɗɗum go woni toon. naam allah wi yo wonki be wonki yo ndaaru ko honɗum ki hikkini yeeso e moƴƴereji no anda kan pellet mo be no faggitade. neɗɗo wonta wala e faggitade hay fus. sa dartani hoore ma joni ɓorde ka juuluɗa subaka ɗon ha hewta ka walotoɗa ɗon ɗanagol, a ndaari ko wowluɗa, konnguɗi ko wowluɗa kon fof e nder ngal ñallal taskoɗa
ɗiɗi wowluɗa ɗo fof taw si ɗiɗo fof ko ka heɓata baraji tun wowluɗa ɗi. Ndarana hoorema an tun joɗoɗa miijoɗa hande mi wowli ɗum ɗo mi wowli ɗum ɗo mi wowli ɗum ɗo mi wowli ɗum ɗo no ɗuuɗi. ɗiɗo konguɗi wowluɗa fof taw si ɗiɗo konguɗi fof a heɓu baraji e majji. in kana kadhalika fahani an laka, si tawi ko non konngol yaltugol ka hunduko ma gila ka juulɗa subaka haa ka waaliɗa ɗo fof ko baraji powɗam ma, haray yetto Allah, haray félicitation. laaɗo maki haray heɓi du'ane laaɗo o rahima allahu mra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima. nde laaɗo du'anike ma yo Allah yurmin neɗɗo mo tawata si wowli heɓay tono haala makko kan heɓa baraji heɓa moƴƴere, ma o tawa si o wowli ɗon ko bakkato heɓata o fanka. darta golle ko waɗɗa kon ɓorde ka juuluɗa subaka hayoti ka waalɗa ɗon jemma, golle ko waɗɗa kon fof taw si bakkato heɓaki e ɗum. ta neɗɗo yawi to bakkato ɗum ɗo kadi kere ko goɗɗum, no woodi do wonɓe wadde kawakeji go, no wonɓe wadde zina, no woodi wonɓe yarde beere, no woodi wonɓe warde wonkiji, no woodi wonɓe ñaamude dorogo, no woodi wonɓe détournude million ji. aden ko watta ɗo ko ɗum ɗon kadi hee. wota yawi to dey bone hoy toso koy si toso koy buy hiɓɓindirama hara e woni janum. ngo maayo e ɗuɗugol muɗum ko cinte hiɓɓondiri wonti maayo. ɗe pelle e janɗude ko guɓoy moɓondiri wonti fello. si ñande woɗa heɓude bakkatuji 50 ñande wo fanɗuɗi ɗi 50, a wuuri duuɓi 50, sa ndaari ɗum a tawa a heɓi million ji buy bakkatugoy. da neɗɗo yo ndaaru ko honɗum o woni e ardinande janngo. ndartoɗen piɓule men ɗen, ndartoɗen dewe men ɗen, ndarten gollondire hakkunde meɗen, ndaren ɗi jikkuji men e nediji meɗen. taw si ɗum ɗo foppu no hawrodiri e no Allah yiɗiri non, e no nelaɗo sallallahu alaihi wa sallama wonirno non kanko no o yamiri en non kadi yen wow. ɗo woni kulol Allah ngol. kulol Allah no wowlede kala fayda ƴettuɗo micro, inna ya ayuha alladina amanu ittaqullah. ƴettuɗo wo wowlay hule Allah, ka darsuji hule Allah, ka gangunal hule Allah, ka conférence ji hule Allah, ka tumbodire fof hule Allah. ndarengol konngol ko wonanen e wolande ko ɗum waɗi batte men kon, tawsi ɗum no battinde e meɗen. tawsi kono hulɗo Allah wa'i non wa'uɗen. ndartoɗen ɗo moƴƴi. hulɗo Allah o bonnata haqqe few, o bonnata haqqe, o fiyonata haqqe. haqqe Allah on o jonnita e Allah haqqe makko on haa timma, tawhidi laaɓuɗo pos. o jonnita yumma makko e ben makko haqqeji ɗin ɗi Allah fawi ɗin yo ɓiɗɗo jonnu mawɓe muɗum. o jonnita enɗanji makko ɗin haqqeji ɗi, o jonnita kawtal makko, o jonnita gollideteɓe makko, o jonnita haqqeji miskinɓe ɓen e alyatimaɓe ɓen e ɓe on tigi woni e gollinde ɓen e ɓeygure makko nden ka nder cuuɗi. no ardi noon haqqeji ɗin 10 ka ayatul huquq. hulowo Allah o waɗay ɗum. no huli Allah ñamaygel goɗɗo, kulol Allah ngol tiiɗali taw. no huli Allah fenay, yon tigi darta kulol ngol hewtoyali ka haani ɗon. no huli Allah wujjay, no huli Allah jeenay, no huli Allah ñamay riba, no huli Allah taƴay enɗam, no huli Allah nafata ɓe waawi nafugol ɓen.
ronkuɓe no huli Allah jonɗitata ɓeygu remunden haqqeji muɗum no huli Allah huɗay yennay ɗum ɗo ngol kulol Allah ɗo ngol hewtali ka ngol haani ɗon hulgol Allah hulɗo Allah no wayi wo yahowo e nokkure ka min woni ma ka bulle woni nokkure minande ma nde bulle woni e muɗum ɗum waɗi sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu ñande go landike goɗɗo o inni ma mana taqwa honno woni kulol Allah aban taqwa ko wiyete kulol ko rentare honno woni kulol Allah o wi ya amiral mu'minin hal mashayta fi ardin sha'ikatin qala na'am qala madha fa'alta qala shammartu wajtahattu qala fadhalika taqwa o wi ene ɓay sayyidna Umar radiyallahu ta'ala anhu o landama ene o landi afwan o landi ko honɗum woni kulol Allah mo landi o ginni ene amirul mu'minin on yahi e leydi ka tawata bulle no e mayri sa yaade joni e nokkure tawa hino keeɗe bini hino bulle hino piiji barminoji o wi on yahi e leydi tawa ko non wayi o wi o wi ko honno wanno ɗon o wi mi ñori conci andi mi suɓi kami cippa o wiya ko ɗum kulol Allah ñoragol ngol ko waɗugol ko yamira kon suɓugol ko tippa ko rentagol piiji haɗari ɗi ka aduna ɗo ko lotisa ɗum gurna men ɗam fof ko lotisa ɗum no waɗi nokkugo ka haani wonde no waɗi ka haana wonde no woodi ka haani rewde no woodi sens interdit no andirɗen noon yen yuɓɓidiri piiji men ɗin telen kadi ka diina ko noon wayi kulol Allah si a huli Allah a rentoto piiji ɗi Allah harminan maɗi no tenti haqqeji wonɗi hakkunde men ɗi ka huwondire wota janfo wota fenu wota waddu wota wonu gañalo wota tooñu ɓay hiɗa ɓuri ɓay hiɗa waawi wakkiloɗa ko Allah yamirma kon hara aron kaali wadde woɓɓe wi ko wiyete kulol Allah ko wota Allah hattoma ka o yamirma ɗon wota o yi'e ka o haɗuma ɗon sa waɗi ɗum hara woni kulol Allah sayyidina Ali kanko o wi kulol Allah o wi alkhawfu min aljalili wal amalu bitanzili wal iktina'u bil qalili wal istidaru li yawmi rahil kanko ko wi ko wiyete kulol Allah ko tawa kala ka anduɗa fi Allah a hulay maapoɗa ana mangu Allah ngun lette makko ɗen doole makko ɗen ko o wawma kon sa andi ɗum hara ɗenƴoto maapoɗa anoɗa ana ɓay joni si tawi goɗɗo no andi joni himo surveilla himo jokka police d'état no jokkimo service de renseignement ji ɗi no jokkimo himo andi kaso ngon no udditi ñande ɓe yii himo waɗa ko haɗa ko wo ko ton o woni e ukkoyaade himo andi hiɓe renimo pellete o watta nayila o suɓayɗi o wowla o suɓa ko o gera o wi ko yontigi ka o miiji fi Allah wo ko yo hulu o aana o maapo o joota taw si ɗe lette Allah hewtatamo taw si Allah tikkanamo o wi e gollitirgol nde cippinaande alqur'anare nden janga nde waawa nde gollitira nde nodda yimɓe ɓen e jangugol nde gollitira muñño kala lorra ko heɓi e ɗum o wi heedi ɗon seeɗa mo Allah okkorma on yondinora ɗum hara on tigi pooɗanaaki ɓuri geɓal mungal si on tigi faalama ɓuri ko Allah yeɗi ɗum kon o wona e gañalo
o naatay e sendore Allah nden o inna Allah nun ɗaali no sendiri noon ko fi hon ɗum o ɓurnani oɗa e hoore makko kanko yo yondinor seeɗa mo Allah okkori mo on ko mettani en fi hande ha feƴƴiti alaa ko yonata goɗɗo sina yondinaare si mooɓindirama jawle ko woni e aduna on kon fof on tigi jonnaama tawa mo yeli ɗon kadi ɓeydaneede nelaaɗo maakino si tawi ɓiɗɗo adama on waɗanaama aynde dongol e dongol kanŋe haa buuri wattaama ɗa kadi dongol e dongol haa buuri innama ɗum ɗo fof ko kanŋe ɗum ɗo wattama e sookeje ma ko teddungal maɗa ndaara no gas no faalira o gollira noon o ndaara o inna an seɗɗa kadi si tawi waɗano ɗo harayno ɓeydi ɗum annaade ɓurɓe jogaade jawle ɓen ko ɓen ɓuri rerɗanɗe jawle idan ko yondinaare nden tun woni ko nafata sayyidina ali wi sa woni yondinoɗo ɓer ko Allah okkuma kon a yettay Allah e ɗum ɗon a añantamo Allah ɓurni e hoore maɗa hara woni hulɗo Allah o wi wal istidad li yawmi rahil heɓulanoɗa noon ñande wi'ete awa ha minani wonde kaari maayi ngol konngol ɗon ngol wowlante wonɗo wonɗo enen ɓiɓɓe adama tagaɓɓe ñande go wiyete kaari maayi on tigi jangiraali fiita ɗum wowle o laamoraali fiita ɗum wowle o mariraali jawdi fiita ɗum wowle o mariraali teddungal fiita ɗum wowle o woniraali miskino fiita ɗum wowle ñande goo yo taw hara nde ñande on tigi no yangani nde ñande yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe ɓe yangannoke nde ñande haa ɓe hewti e daraja si innama goɗɗo e maɓɓe innama ko luttanma e gurdan ko balɗe tati o wawata ɓeydugol hay fus e hoore dewal ngal one wadde ngal enen hande si innama ɗo ko arta tawata en sikkuɗen ko o ritimu o vitesse moɗen yarɗo ko on yareten si innama ɗo goɗɗo e meɗen innama ko lewru pet luttanma ɗo e gurdam taw si sa a ndaarimo hanki makko e hande makko tawa changeali wallahi tawa change si innama goɗɗo ko lewru woto luttani ɗum on pooɗodirtake e tumbere leydi haɓɓito jatta e tumbere leydi goɗɗo on kala ko wadda inna mi muññike on ronkata juuloyde subaka on ka juulirde on ronkata ittude zakka e jawdi muɗum on yennata o huɗata o añanta goɗɗo moƴƴere nde Allah moƴƴi e makko wallahi innama ko lewru woto pet luttanimo e gurdam aduna ɗo a yiyay mo tun anda ɓe jogino mawɓe ɓe ma kayno mono andi maayay ko arata hikka o welay huwonirde mono andi ko arata o maayay hikka o mettata huwonirde wal istidad li yawmi rahil ngal ñallal aray ñande on ti acci aduna on few kanko o ɗaano aduna on no marsude hay téléphone makko sa composé mo sonay téléphone inata joni a ɓay jongam maayi ko ɓen sodunomi mi ala e sonde hande kadi mi yettata e goɗɗo sonna makko wullay seeɗa yiya mo jalido e woɓɓe goo jala wullay ɓe ñande fatunde ñande go ata ɓe jala kombo woni perduɗo on ko oɗo mayɗo si tawi o yoɓanoki so préparanoki ngal ñallal ɗon so heɓranoki ngal ñallal ɗon ha harayno maapini wallahi moƴƴuɓe attinoɓen hakken ko ɓe wakkili e dewal Allah ko ɓe wakkili e rentagol ko Allah haɗi ɓe kon si ɓe innama janngo amayey ɓe ala ko ɓeyde ɗon hay hunde idan kulol Allah ngol yo wonu jikku neɗɗo on tabita e wonkiji men ɗin yo ɗum yaltutu ando yo ɗum ando ka dewal yo ɗum puuse ha tawa dewal Allah ngal yo wakkili ha fuuseedo en he on no wakkilide on mo yahata julde jama wiyatake o ko hulowo Allah ko sama kala woni
mo jangata few hakkitande mum ala e jande no konti jande ko puyndan ay woɓɓe Allah addana ɓe karamakojo on haa ka dambugal maɓɓe kamɓe e karamakojo on juuldata e juulirde wootere darsuno ɗon tawa ko dimanche on tigi fokkita hay nokku darsu fuɗɗe on tigi yetta paɗe muɗum yalta hada mahrum ko woni kataɗo walla na yahuɗo Europe yiltoyi ma yaaɗo Amérique ɗo e visa yiltoya ma ronki heɓude mbuɗi Angola wona o woni kataɗo ko woni kataɗo komo Allah addi moƴƴere haa ka dambugal muɗum wi ihi oyna mi faalaka oɗo wiyatake ko hulɗo Allah ɓay pellet kulol Allah ngol heɓorta majjere wattaqullaha wa yuallimukumullah ko yahul Allah okkora e ganda idan kulol Allah sonti huli Allah yiɗaymo wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin wattaqullaha wa alamu anna allaha bima ta'maluna khabir wattaqullaha wa alamu anna allaha shadidul iqab Allah no addiri sifa ɗum ɗon hule Allah andon Allah no humpiti ko wonɗon e gerde ko hule Allah ande ko ka Allah moɓoyta ɗum hule Allah andon Allah no satti lette idan haray ko honɗum woni ko wasondirɗen e nde toɓɓere ɗo mo be yo dartu hoore muɗum e hulgol Allah ngol ko andoto koy ka waɗugol ko Allah e nelaɗo yamiri acca ko Allah e nelaɗo haɗi laɓɓinana Allah dewal ngal ko ɗo woni peesirgal ngal ɗo mo be yo peesana ɗo hoore muɗum o tintorgal o ndaaray tun o anda ko kanko woni hombo eto ɗen ɗum ɗo feeña e meɗen si feeñi e men tun piiji ɗin change oto sen wallahi sen woni hulɓe Allah kala mo yewtuduɗen o weltora e yewtere men ɗen kala mo huwondirɗen o weltora e huwondiral men ngal e dewe Allah ɗen Allah weltora e dewe men ɗen o jaɓaɗe si tawi no nelaɗo no artay no hande si nelaɗo arti hara o andinali hen ko kanko on nelaɗo o ari ka marché meɗen en yeeyimo o soodi e juuɗe meɗen ma en soodi e juuɗe makko ma o ndaari alhaali gurdam men ɗan ko honno wondirɗen ka ɓeygure meɗen ka kawte meɗen ka jikkuji meɗen ka neediji meɗen taw si haray o weltanto en 100% o inna ko ni tigi mi faalira ka goɗɗum go harayno ton si en anduno ko kanko en sanzayno tan kulol Allah ngol ko be yo ngol tabuto e meɗen yo ngol fuɗo e meɗen ɗum noon wona yela tun ɗum inni noon ko be ekkitoɗen koyen ekkito ekkitoɗen hara ƴetto ɓorde hande inne hande ɓorde hande mi fenata puisque hulowo Allah fenata mi fenata hande kadi Allah wi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin hule Allah wonɗo e gonɗuɓe hande kadi mi fenata yaha ha wowta ɗum fes no wowto alhulgu bitakhallugi ɗi piiji ɗi wawɗen fof fendo ko jibinen hari en wawata joueur jom fendo ko jibine hare wawata joude dogina oto hare wawata doginde oto ñamowo dorogo hare wawata ñamude dorogo on tumati fimo cigarette on kadi o jibinaka mo fima cigarette yaro beere on men ko noon kadi jogiɗo ɗi jikkuji moƴƴuɗi ɗum ko ekkitite ɗum yon tigi ekkito ɓorde hande mi ƴetti décision hande kadi mi fenata mi janfatako mi wujjata mi jeenata mi añanta goɗɗo ko Allah moƴƴere nde Allah okkimo mi wona e moƴƴuɗo jikku mi wona e neɗɗo ijabi mana wonduɗo e an wo haray weltorayla kala ko iwata e an konngurɗin e kuuɗe ɗen moyi hara no weltori mi ƴetti décision etoɗen en fof wayen noon si en wayi noon enen julɓe ɓen hande ɓe wona julɓen hay so en raɗike ɓe naata kal islam
hay se raɗi ɗe kono ko honto albala o woni ko en noddirgol konngudi ɗin raɗoren yimɓe ɓen golleji ɗin kulol Allah nano yimɓe moƴƴi ɓe attino ɓen wonde a tawayno ko ɓe woni e janginirde yimɓe ɓen golleji maɓɓe ɗin jikkuji maɓɓe ɗin neediji maɓɓe ɗin kon no ɓuri ko ɓe janginirta yimɓe ɓen ka bindi masahif mutaharrika sunna nabawiya qa'ima mutabbaqa haray en fof etoɗen wa en noon ɓen kadi ko Allah moƴƴinirnoɓe kon ha joni no ɗo matiére on no woodi alqur'an ɗo sunna no ɗo jangen jikkuji maɓɓe ɗin siraji maɓɓe ɗin etoɗen ñentinen ɓe haray en woni hulɓe Allah en torki Allah yo Allah waɗu en ɗum haray on yaafoto darde wan ɗo yewtere ɗon no waktu haray o nangi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗe hulɓe Allah Allah waɗe ɗoftiɓe Allah Allah waɗe ñentiɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yo Allah moƴƴi gurdam men ɗam yo Allah moƴƴi jikkuji men ɗin yo Allah ittu jikkuji bonɗi ɗin e meɗen waɗa e meɗen jikkuji moƴƴi Allah fewnoge jikkuji moƴƴi fewnata jikkuji moƴƴi ɗi so wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah yafano en faljireji men ɗin fof yafano mawɓe meɗen e mawɓe muɗum karama ko men e karama koɓe muɗum ɓe yiɗirɗen fi Allah yiɗirɗen fi Allah yo Allah waɗu en malaɓe Allah waɗu en natoɓe aljanna wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyil amin ɗoftagol mawɓe muɗum ɗen andi ko e min awjabil wajibat ko yowodiri hakkude yimɓe ɓen kon si wona haqqeji Allah ɗi tentini nene on sahabajo goo landike nde rasul sallam man ahaqqu nnasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka thumma adnaka fa adnaka oɗo sahabajo landinelaɗo yimɓe ɓen fof ko hombo ɓuri handude e wondigo am moƴƴu wondigal moƴƴal ɗoftare needi nafa hon ɓuri handude e ɗum aɗumaki ko yummama o wi si feƴƴi yumma o wi yummama kadi fayi si feƴƴi yumma yummama ha timmi laabi tati o wi si feƴƴino noon hara ko bemma oɗo imo haani ñeeñinde o jeeja o multa yumma makko ha yumma makko jaɓa fii yo tiggu o sonnaajo karamo ko ɓen no wi'i wonde na farilla on tigi ɗoftagol yumma muɗum telen fii jombugol sonnaajo si tawi o yi sonnaajo mo o yiɗiri sabu diina muɗum e peewal muɗum e rentare muɗum kono noon no yiɗa yo ɗoftoɓe hay si ɓe inni yo accutu si ɓe wiwota o jombu ta o jombu ko ɗum ɓuri moƴƴude Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ben makko wino yo accutu sonnaajo makko goo tawi mo yiɗi sonnaajo ha ben makko wi accutumo o tawi ɗo be o yaha hewta ka patron on o ndaara kon o yahi o inni nelaɗo ɓen a wowi mi accutu ɓe ngo an mo welanmi noon ɗanomaki ati abaka ɗofto ben ma o yahi o accitimo aray ko moƴƴi mi conseil ngon ko wota o jombumo sina hara yumma makko newno yo ñeeñin noon o rewra e reweteɗe goo ha o convainca yumma makko o walli ɗaɓɓa woɓɓe goo ko wallitomo kawraɓe makko ko watta ɗum ha ɓe yumma makko e newna so wona ɗum si tawi ronkoyi moƴƴoyde felore nden kanko toon ronditoy to no moƴƴi hara on tigi kafiday e woɓɓe goo ko rondo felore nde nam amma sonnaajo arɗo tawdi moodi muɗum e debbo janano ko honɗum o watta jegol moodi makko wona yo warude wona yo waru wona yo piyu ko haani kon ko yo waajo moodi makko o ndaara ko fii honɗum moodi makko no accude woɗo yahana worɓe janamɓe taw sina hara ko kanko jogii ella on hara kanko woni newnaali tawi ka dagi ɗon wela heɓude wela hettude kaa ko dugulayaagal tun yo waajo o ɗaɓɓa ko walla mo waajaade kono kanko o naa kanko wallini sharia kanko watta modi makko hidde siko kanko tun kadi o yahi o yi moodi an waɗi zina o wiyete yo addu seedeɓe nayo si tawi ɓe addaali ɓen seedeɓe nayo ko kanko foccete leyru 80 antenen ka zina tuuningol ɗon no hulɓini moƴƴi non sharia on ɗon pitiyali few hay si on tigi yi'i
ko o sahabajo wini ko o wi mi yiiri gite an ɗe mi naniri noppi an ɗin laaɗo maaki seedeɓe nayo sina ɗum haddum ala dahrika haddum fi dahrika adda o ar o tawdi goɗɗo e ɓeygu makko net o wi mi yiiru gite ɗen mi naniri noppi ɗin kadi hay hito ngon golle ɗe mi nani laaɗo maaki adda seedeɓe nayo ɓe fof ɓe seedi to sifa ɗum ɗo sina ɗum ko loyru ka ɓaawo maɗa 80 patawon oɗo sonnajo nayo yalto innami taw moodi an waɗi zina ko yo waajo mo ha moodi an dey wonde ɓe adday rewɓe jaranɓe ka suudu mi annda noon ko ɓe watta toon wonogol tasri ɓe waɗi zina ɗum ɗon wattake sina ɗum on tigi naɗon tini mari seedeɓe o waajo no so tawi moodi makko ko laawol ara noon yo waajo mo on ɓeyda newnugol yo huntu haaje makko si woni noon jokkodiri ɗum ara yo hewtuno mawɓe ɓen ɓay hannde mo heɓi jindowo mo on tigi wondi e muɗum woni ko debbo woni jindowo woni ko gorko woni jindowo hara no hulɓini ɗi e ñabbeeli wondi e aagude taw on tigi hawrde e majji o addana on tigi ka nder suudu ga kono ara kala si ɗum no bonnaali dewgal zina si jombidiri ɓe ɗiɗo goɗɗo maɓɓe waɗi zina haray bonnaali dewgal ngal no heddi ka ngal woni ɗon heddi ko so tawi mo ay muñaade so tawi woni jikku gorko debbo no jogii haqqe tottagol hoore mum hetta hoore muɗum e juuɗe oɗo gorko wa billahi tawfiq moragol tokkugol meche no harmi ɗum ɗo hadis selluɗo feeñuɗo kadi ko tindinta no ari e muɗum tokkugol sukundu woni ko sukundu sonnajo goo taƴa adda sukundu sonnajo goo tokki woni ko sukundu moƴƴinandu woni ko gaara o tokki woni ko ceeki o tokki kala ko o ɓeydi e hoore sukundu makko ndu Allah tagannomo ndu fiyo ndu juutu maayo janɗu haray woni tokkugol laaɗo maaki la'ana allahu alwasilata walmustawsila Allah huɗi debbo tokkuɗo sukundu muɗum Allah huɗi debbo walluɗo mo tokki on kadi Abdullah ibn Mas'ud o yi sonnajo tokkuɗo o wini Allah huɗi tokkoɓe sukundu debbo wini komin huɗata o wi hayta mi huɗamo Allah huɗi o yonto Allah huɗi mi o wi ka qur'ana sonnajo no hunji qur'ana o yahi o janngoye qur'ana o ari o inni he mi yalɗum kal qur'ana few o inni yaw janngano to o yahi o janngoye o arti honni mi yaali o inni ene ko jannguɗa kon a yiya ton wama atakum rasulu fakudu wama nahakum anhu fantahu o wi mi yi aya o wi inni ushidu llaha annani sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la'ana allahu alwasilata walmustawsila debbo on haɗiti idan no woodi wonɓe wi joni o ko periki wiyete ka ko honno gikku fona wi tukuli ɗum kadi koye tokkugol ngol jeeya no woodi wonɓe karama koɓe go wonɓe wiide si tawi ko moodi on tigi waɗani fiyo moodi makko welto hara ella ala nelaaɗo ittintinalɗo de moodi koye Allah huɗi debbo ɓeyduɗo sukundugo e hoore sukundu mum ndu non haɗa dagaki few meche on no harmi mo waɗi ɗum aggitigare yo anndu dow aggitigare nage hoore ko harmi amma soodugol wona diplôme ji ɗin ni ka Omar Bachir ɗo woɓɓe jala joni si tawi on tino jogii niveau diplôme ko waɗana ko wasila ko ƴanngal fi hewtugol e nokkuure ɓayda diplôme ji ɗin wona kanji woni gaaya on ko ganda ko on tigi jogii kon wigo on tigi jogii doctorat magistére no jogii professorat ɗum fo na inde den na laga bo ko muhtawa on ko woni nder ton kon si tawi on tigi jogii niveau mum soodugol kayit ndi jogii niveau muɗum haray ellala no dagi si tawi on tigi mara niveau muɗum few on tigi yahi ɓe seedi ke meɗen seedi oɗo hewti o niveau ɗo o no jogii ngal gandal ɗo o jangi o matiére ɗo o heɓi asabakare o matiére ɗo o heɓi asabakare o matiére ɗo heɓi asabakare shahadatu zour seede fenande kanko winduɗo on seedi e seernaɗo ɓe fof ɓe hawtiɓe feni yoɓe toro Allah yo Allah yaafoɓe si on tigi heɓoyi ƴettoyama ɓe muujibi ɗum ɗon o ƴettoyama inchallah hatta so heɓoyi gandam Allah man taba Allahu alayhi aray kono ko yo tuubo toro Allah yo Allah yaafomo ko o feni kon si tawi joni ɗin matiére ji windaɗi ka kashfu darajat ɗin ɗon fof o dartinawo tawa fayda o anda
وهاري وفينا عندنا يعني الغاية لا تبرر الوسيلة دي وانو وبغو ويرنو وند جوني أباي كوكو موجي مي فوكي تاني دون هاري هاسي مي ريوي كبوني دون هاري يلا لا سيكو دون هاري يون تيجي جوني يي دروغو هبا مودي بوي ودارنا جولير دي ودا مركزوجي وفاوتو كرمكو بيو دوندو ودوندو دوندا no foda ginta wabillahi tawfiq ok usa hay landa sakitorangal ko sonnajo haray modi makko adino mo jombude modi makko no jombi dimmo o wi haray ka o jombono mo modi sonnajo dimmo on faade kanko modi makko ala famatirde wala feere timmude ko dan ko sonnabe dido jon non o luyi oya o luwani no nokku go o luyi nokku go ka o luwani aranon don tay wala yobe do joddi suudu a joma galle o yaltini sonnajo afrika mo e mudum ben e modi makko haray si tawi be wata wonde no muddi haray ko yo jonnitu ay haray kam e tumbe wata hettude sonnajo gokon kadi no sali dum fami sonnajo wi ka sharia tay be wada kadi mariage si so wi si ala kadi mariage wawata be sendude don non be yi kadi habbe dogal ngal don fuuta tay kadi ben fada ho e feddini haray ko hon don sonnajo don o wata hettude hoore makko ko e gandu taw l'islam no newni ta'addud wadu jommugo sonnabe buyi l'islam no newni ko dum ko fuddori fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu sita sharti o sitimmi yo taw haronti no wawi dankade be no mari taaga mum ka hodingolbe ka holtingolbe ka nyammingolbe ka nyaundugolbe ka dankagolbe ka danki sitaydi no fop no timmi yo jettu dido sidun no gaynanaali mo yo wadu tato si tawi hayɗum no kadi kecciri no selli ɓuri ɗum yo feƴƴu waɗanayo ella wala kono noon dagaki ka on tigi tawata hay arano on o wawali taw dankade mo ka o ƴetta kadi goɗɗum ngo o fawa hoore ɗon wano woɓɓe goo tawa ko chambre goto ɓe mari kamɓe sonnajo chambre e salon ɓe mara feere heɓugol chambre ɗimmo wona darnugol wona luwugol ɓe jommoya kadi sonnajo ko ɓe watta ɗon ɓenne ko ɓe lontodir o yawona si ɓe wonde o yaka nder suudu o yawona ka salon ɗum ɗo hayatu men on fewno ɗo haray ko garib haray no hawni wano o ɗo gorko to sifora ɗo ni si tawi o mara feere hoɗingolɓe ka tawata sonnajo no hoɗa sifa wano e nden nokkure aray ko hani kon ko accutugol ɓen jogii noon probléme ji molanaɗi banniɗi ɗuuɗuɗi ka tawata gorko wiyay accitata few tawa kadi o faalaka jogade sonnajo on wengo ɗon ehiyo ani ko beetuma gorko wi acciti ma o waɗa hul'u siko hul'u ɓoragol sonnajo on addi ko ɓorone gorko ina memata yeeto siɓɓe mum ɓen kala memu ɗon aray na ko sikki gon taw o accitata hara kadi o faalaka bal woɓɓe go ya jomboya goɗɗo go aga ne jodda e mum ton ɗum no ɗin kaaji no waali ha no foti ɓe ka liigi ɗo Cheikh Ibrahima en ɗo ɓe waɗa département maɓɓe on toon ɓe waɗa toon sengo ka tawata ɓen ɗon no newnana sifa ɗi kaaji ari hara ɓe taƴa e fes ɓeyna he joni awa men en ɓay ko ni wayi joni min heeli dewgal ngal hakkude moɗon sonnajo yaw eddino a seeɗa on timmi sayi faalaɗo men hara meɗen newni ya okkitire no hanno har ɗum no woodi sabu no ɗi kaaji no ɗuuɗi ha wona oɗo gorko imo hani jontugo sonnajo so tawi o heɓantamo ka o loosa وبالله التوفيق لا والكسل كلا والبي والإبانتال